11 сентябр президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Сангвор бо роҳбарону фаъолон мулоқоти самимӣ доир намуданд. Нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи сокинони сарбаланди ноҳияи Сангвор ва иштирокдорони вохӯриро бо санаи муҳими таърихӣ 33-ми солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурияи Тоҷикистон самимона табрик гуфтанд. Таъкид гардид ки аз ҷониби ҳукумати кишвар ба шарофати соҳиби истиқлолӣ дар зарфи беш аз 30 сол барои пешрафту ободии ноҳияҳои дурдасти Кӯҳистон аз ҷумла ноҳияи Сангвор корҳои назараси бунёдкориву созандагӣ амалӣ карда шуданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз корҳои ободонию бунёдкорӣ ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатӣ ёдовар шуда иброз доштанд ки дар ноҳияи Сангвор сохтмони 80 бинову иншоот пешбинӣ гардида то ба имрӯз корҳо дар 3 иншоот ба анҷом расидааст. Дар суханронии худ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба дастгирии давлатии ноҳия андешаронӣ карда зикр намуданд ки барои таъмини рушди ноҳияи Сангвор ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинони он дар даврони соҳиби истиқлолӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо 1,1 миллиард сомонӣ равона карда шудааст. Дар ин давра танҳо аз ҳисоби бюҷети давлатӣ ба ноҳия 850 миллион сомонӣ аз ҷумла аз бюҷети ҷумҳуриявӣ барои пӯшонидани хароҷоти бюҷети ноҳия 220 миллион сомонӣ маблағҳои мақсаднок ҷудо карда шудааст. Дар ноҳия барои бунёду барқарорсозии иншооти маорифу тандурустӣ, дастрасии аҳолӣ ба нерӯи барқ, беҳтар намудани сифати роҳҳо, рушди соҳаи кишоварзӣ ва барқарорсозии инфрасохтории деҳот то ба ҳол 9 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 24 миллион сомонӣ татбиқ гардида, ҳоло татбиқи боз 3 лоиҳа идома дорад. Инчунин дар ин давра ба ноҳия ба маблағи беш аз 150 миллион сомонӣ сармояи мустақими хориҷӣ ҷалб карда шудааст. Президенти кишвар иброз доштанд ки илова ба ҳама тадбирҳо дар ноҳия барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодӣ барои солҳои 2021-2025 амалӣ гардида истодааст ки дар доираи он 174 лоиҳа ба маблағи умумӣ 148 миллион сомонӣ пешбинӣ шуда то имрӯз 53 лоиҳа ба маблағи 71 миллион сомонӣ амалӣ гардидааст. Таъкид карда шуд ки дар ноҳия ҳамагӣ 5 корхонаи саноатӣ фаъолият менамояд ва ин ба ҳадафи саноатикунонӣ бо суръат мутобиқат намекунад. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва вазорати саноат ва технологияҳои навро вазифадор карданд ки ҷиҳати ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ ва бунёди коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ чораҳои амалӣ андешанд. ضمن تحلیل وضع ساحه کشاورزی از جمله زیاد کردن میدان کشت زراعت‌ها، باغ‌ها و سرشمار چاروا، استحصال محصولات کشاورزی، پیشوای ملت به رهبریت ناحیه و مسئولین ساحه سپارش دادند که در سمت استفاده ثمرناک زمین‌های کشاورزی، بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌ها و افزایش دادن حجم استحصال محصولات کشاورزی یکجایه با وزارت و اداره‌های دخلدار چاره‌جویی نمایند. در سخنرانی خود پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان همچنین وضع رشد ساحه‌های نقلیات، معارف و تندرستی را در ناحیه سنگوار تحلیل و بررسی نموده. با مسئولین جهت اصلاح کمبودی‌ها و دریافت راه‌های حل آنها دستور و هدایت‌ها دادند. با اهل جامعه ناحیه مراجعت نموده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دعوت نمودند که در شرایط پرحوادث و مرکب جهانی معاصر باید همیشه هوشیار و زیرک باشند تا به تربیت فرزندان صاحب علم و دانش و کسب و هنر گردانیدن آنها اعتبار اولین درجه دهند. در فراورد سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان با باوری ابراز داشتند که راهبریت و تمام ساکنان وطن دوست ناحیه دانش و تجربه، ملکه کسبی و سعی و کوشش خود را برای تامین نمودن رشد استوار اقتصادی ملی و رسیدن به هدف‌های استراتژیک کشور روانه می‌سازند. بعد سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یک گروه ساکنان ناحیه کارمندان کسب و کار گوناگون با شکرگزاری از دوران صاحب استقلالی سخنرانی کرده به سرور انسان دوستشان برای تامین شرایط سازگار کار و زندگی اظهار سپاس نمودند.